Dokmoka long don suri ke thom so se paro ka so tuma phan longle ke chor la pen pata ka selam pi circle office long mondal SK ARO tum chepa keng nangji pusi KSYC atum ki pachini pong Aruni phaing ko ratroxiani KSYC atum Dokmoka rong supialong paro ka so tuma phan longle ke jor aphai ke bar puthak ka chetok thek ji aphan pura tarpang thek ke tarlapen paro ka so tum longle ke namadi man parta longle lis ki pi adimalong ka humridam Bangso por hut KSYC kongchun bang edison to bia hin pen ke than pon ke Dokmoka long non mat don suri ke thom so se paro tum longle ke nam long ret ke circle office long mondal SK ARO jungjung ale phan ma thasi pata salam pia joklo pusi akoi pipon Athima mondal SK lapen ARO tumta karbilo tangte koson si karbialong le paro so phan longle ke jorlong kacheton dunlo lapen koson si pata keselam pipon det tilo puta karju padopon nasi bangso puthak chepakeng vek nangji pusi so dak pen pachini pon chini lo tami athak lang wong te ke che so kom hek nang na tami arulu chok padi Dokmoka long ke kom si kom population bad de lo a housewife ilang tami 3000 a bad 5000 an dali roki pin thek long tank kenali tumla chini lo asini tum KSYC bena kemang la pen itum kar biara kemang itum song po just en lok cho tami karbia khai aphan ki sung bosi charja bana kok lati pini dadak penang bachini kang tu mai la lo akit kache song nang ta karbi kejor ta karbi SK ta karbi mondola karbi yaro ta karbi ke chok chi mal lo ke che so bana chok chi bana kok lo da beni abi bana kok lo je itu mi thang karbia khai tum ke chok chi joni si bangke ang rob dang lok si da son lo pini tum che song lo ahok pet amen tami nang than lo inut bahini ke 99 years list ki pi tami men ting taro khai tami tum jong dak lo mane kichini ano ke jong dak lo te patu ye thai be lo Dong mukak pen sem sing ti carbing long life